uri kureba irigi ushobora gusanga urimaranye igihe kirenze icyateganyijwe mu nzu yawe. Yamusobanurire igihe ubundi igi rimara kugira ngo ripfe urijugunye. Nusanga ryarapfuye uhita urijugunya ako kanya. Twagiye. Irigi uri kubibona ko risa nabi. Irigi nibwo ryavuye muri famu, mu ifamu nyine. Irigi iyo ritari muri firigo rimara hagati y'ibyumweru 2 na 3 ritari muri firigo kuri room temperature. Iyo riri muri firigo rimara hagati y'ibyumweru 6 kugeza ku 8. Now iyo ryogeje none risa neza riri washed nkari amagi bagura muri supermarket no muri kariti. Irigi ntabwo ryemerewe kurenza hagati y'iminsi 7 ku minsi 10. Minsi 10 niyo maximum ritari muri firigo. Iyo riri muri firigo none rikonjeshejwe ntabwo rigomba kurenza hagati y'ibyumweru 4 kugeza kuri 6. Ubwo ni ukwezi n'igice. Ubwo rero ireba iryo gi ryawe ufite mu rugo, niba ajya kubika nk'amagi ukagira ngo ni umutako ukamarana nk'amezi 3 muraguze tire nyinshi, ayo magi yajugunye none. Reba amagi ufite mu rugo mu nzu yawe uturebere tubwire igihe amaze muri comment hano hasi. Nibagirwe kudufollowinga kugira ngo utuntu tw'ubwenge ngo tumwe tujye tubona. Ciao.